Ibu masak nggak ya? Ibu gak masak. Gimana dong? Lapar pula. Masak, ada tidur. Terpaksa gue harus mencuci mesin. Gue harus ngecek dulu. Gue harus ngecek. Kalau begini bisa ngecek nggak ya? Kalau pamit udah. Nah, kata dulu. Bisa tuh. Ya udah airnya. Gue sulap. Ntar dah Wih, mantap. Udah mendidih. Matiin gasnya. Oke. Langsung gorengkan. Beretekan auran saeutik hilap ulah poe dikocek kamera. Nah, ngopi dulu. Maksudnya nyusu.